Da smije isprobati ovaj pičokus. Kako ne? Jel ide? Čekaj, da moram da skinem kapu, ja sam tu najstariji na pijaci. U Šlenom polju sam radio. Šta vas zanima? Da se sjećate koji je bio vaš prvi auto? Prvi auto Zastava 750 fića, bijele boje, 293 17, 1973. godište, ja kupio 77. 78. kad sam položio vozačke. Prvo smo imali Stojadina, crveni. Jedan od bolji, ako ne i najbolji auta. Dobro je poslužio. Znate kako imaju priču u Stojadina? Pa nemam, jedno što sam ženu upoznao u njemu. Dovoljno. Nisam se ni ženio dok nisam probao. Buba Volkswagen, koje boje je bila? Bijele. Ok, ali imate neku zanimljivu anegdotu uz taj auto? 100 anegdota. Jedna od najljepših anegdota, sa njim sam išao u Čehoslovačku. Znači 600 km tamo i nazad, to je 1200 km. Nikakvih problema nisam imao. Imao sam neku djevojku. Jedini trošak održavanje, to je sve bilo malte ne mogu reći džabe. Zaista je bilo super povoljno. A jel imate kakvu zanimljivu